ڕۆشتان باش بینەرانی هێژەی بەرنامەی گەلی ئازاد لە ساڵی ڕابردوودا بەسەدان کۆمۆن لە گوند گەڕەک و شارەکانی ڕۆژئاوای کوردستان لە چوارچێوەی سیستمی خۆبەڕێوەبەری دیموکراتیکدا دامەزراون. کۆمۆناڵ و ژیانی کۆمۆناڵ و هەروەها پێگەی ژنان لە سیستمی خۆبەڕێوەبەری دیموکراتیکدا تەوەرەی بەرنامەی ئەم جارەی گەلی ئازاد پێک دێن و بۆ ئەو مەبەستەش ئێستا بەڕێز سونا تونج لە ستودیۆ حازرە. بەڕێز سونا هەم بەخێراتن. زۆر سپاس. بەڕێز سونا پێش هەموو شتێک بپرسین کە کۆمۆن ژیانی کۆمۆناڵ چییە؟ فەرموو. بەێ کۆمن بەلکی gelek جاران کەس وێ چا بەحس دکن وەکو تشتێکی ku ji wan pir dûr be têdigêjin. Komîn di taybetmendiya jiyana kurdewarî de di destpêkê de heta niha bi awayekî xwe berdewam kiriye. Lê gelek cara awaya ne bi awayekî sîstematîk ango nav lê nehatiye kirin. Bi taybetî komîn wê çawa dibêjin ji komêtê. Yani bêşek mirovan têne gel hevdû jiyana xwe ya civakî, em bêjin çandî, wêjeyî di geleka aliyan de wê jiyana xwe rêk û pêk dikin. Di wê jiyanê de xwe bi xwe bi rêve dibin. Pêdiviyên xwe yên jiyanî yên aborî bi xwe bi xwe pêktînin. Ev di destpêka jiyana Kurdan de wê çam dibêjin neolîtik li ser xaka Kurdistanê ava bû û li wê derê belav bû di jiyana neolîtik û berî wê de jî hatine gel hev mirov hatine gel hev ji ber ku mirov fikirîne ku jiyana xwe çawa bi rêve bibin wê demê qilan ava kirine wekû qilanan hatine gel hev ji bo xwe sîstemek ava kirine jiyaneke hevpar hevgirtî hewdane ku li beramberî xeteriyên yê ku di xwezayê de rûberûyî wan tên li ser piya bimînin li beramberî birçîbûnê li beramberî hemû corên zor û zehmetiyan ji bo ku li ser piya bimînin hatine gel hevdê xwe komî serhev kirine sîstemek xwe ava kirine rêk û pêk jiyaneke hewdane jiyaneke kolektîv bidin meşandin. Di encamê de mirov însanên civakî ne nikarî derveyî civakê jiyanekê peyda bikî tu wê çawa ku bêjî ez ê li derveyî civakê bimînim tu bi tena serê xwe her çi qasî tu bûnewarekî ku hezir dikî fikir dikî jî tu bi tena serê xwe nikarî bijî. Wê çawa tu daxilî dikevî nava sîstemek civakekê de divê ku gorî hin pîvanan be. Ha ev pîvan li ser kîjan bingê wê çawa behsa komîn dikin bêguman komîn bingehê sîstemekê ye. Ev sîstem çi ye ku îro em behs dikin li Rojavayê Kurdistanê xweseriya demokratîk heye. Komîn şaneya herî biçûk anan bêjin bingehê xweseriya demokratîkî rêxistinbûnê ya herî biçûk e. Belê baş ew komûnan dizanîn ke li sîstemî xweberewberiya dîmokratîk li Rojavayê Kurdistan li kantonên cor bi cor Cezîrê Efrîn û Kobanî bi taybet li salê rabردû heta êsta besedan komûn yanî li gund û li gerekî şarekan drûst bûye. û wekû toş alay komûn şaneyekî here biçûk e yanî bêjin binemay sîstemî xweberewberî dîmokratîk pêk dêne. Rolê ew komûnane yanî li awabûnî bi giştî sîstem û cêgirkirdinî sîstem xweberewberî dîmokratîk li Rojavayê Kurdistan çi ye? Yanî pêge û qursayî ewan çi ye bo ew ke sîstem ronîşet? Belê destpêkê divê ku mirov komîn di sîstemeke kapitalîst de çê nabe. Sîstemeke ku teokratîk be çê nabe. Sîstemeke ku nêrîna nêr ya zilam tê de serdest be di wê derê de çê nabe.
کۆمن ژیانەکە هەفپارە هەفگرتیش بۆ وێناژی divê ku hinekî mirov li sîstema ku li rojava dixwaze were avakirin wê meyze bike. Niha li wir du nêrîn li rojhilata navîn îro alozîke pir mezin heye herkes hewl dide ku li ser bingehê hin daxwazan hin sîsteman bijîn xwe berdewam bikin. Kurd jî dixwazin di rojhilata navîn de hebûna xwe biparêzin û bi gelên din re hevpar bijîn. Gotin em xweseriya demokratîk em ê ava bikin. Di nav vê de hemû herkes bikaribe xwe îfade bike. Lê ne bi nêrîneke desthilatdar, ne bi nêrîneke dewletparêz. Em ê bi nêrîneke civakek xwezayî hewl bidin vê jiyanê ava bikin. Ji bo wêna li beramberî civake daxwazên civakên dewletparêz ya ku tê de desthilatdarî heye, ya ku tê de koledarî heye, ya ku tê de serdest û bindest heye, ya ku tê de tin hin kes têne bi rêvebirin. Beramberî wê sîstemê sîstema xwezayî ya ku dibêje gel di nav de esas îradeya gel heye, gel xwe bi rêve dibe. Kes li jor de tehküm nake. Beramberî got ez ê vê sîstemê ava bikin. Ji bo wêna jî ketin ava hewldanan. Yani mesela em 19 Tirmeha 2012 li Rojavayê Kurdistanê şoreşek dest pê kir. Berî wêna buhara gilan dest pê kiribû. Di nav wê de gelê Kurd jî ji bo sîstemê ava bike, ji bo bikaribe di nav rojhilata navîn de pêşengtiyê bike bi wê rolê jî ya gelan dest bi avakirina sîstema xwe kir. Sîstemên kantonan ava kir. Di wan sîstemên kantonan de rêvebiriyên xwe ava kir. Bes berî wêna em bêjin meclîs meclîsên xwe ava dike. Di nava wan meclîsan de komîteyên wê hebûn. Biriya van komîteyan sîstemek dihate ava kirin. Piştî wêna hemleyeke avakirina komûnan hate dest pê kirin. Dibe ku li Kubanê rewşûn dizanin bi çawayî bû êrîşên ku rastî li beramberî vê sîstemê. Êrîşên ku dijminatiya vê sîstemê dike. Êrîşên ku naxwazin gel bi azad bijîn sîstema xwe ya reş li ser wan ferz dike. Di encama wê de Kubanê ew sîstema xwe ava kirinê demekê bi wê tekoşînê re rûberû malê tekoşîn kirû berxwedan û heta ku rizgarkirinê lê di aliyê kantona Cizîrê û Efrînê de ev pêngav her berdawan bû. Li gel komûnên giştî, komûnên jinan yên xweser bi taybet jî hatine avakirin, bi sedan komûn hatine avakirin. Ev çi ye tu eger li jor de hêvî bikî, tu xwe bi xwe bi rêve nebî, tu heman bi awayî tu bi jor de hêvî bikî, bira hin kes bi rêve bibin, tu tê zihniyeta berê ya ku hêza xwe dernexistiye holê û tim ew sîstema desthilatdar ku em jê re dibêjin, tu dîsa wê hêvî dikî. Tu nikarî ku ew rola xwe ya ku bi rastî bi gelan re pêşengtiyê bike tiştekî nû derbixe holê, jiyaneke nû ku tu behsa wê dikî, tu nikare wêne ava bikî. Ji bo wê di van komûnan de gel xwe bi rêxistin dike. Tiştekî jiyanê yê herî biçûk û heta yên din hemûyan de di bingeh de ew komûn êdî komûn radibin meclîsên xwe ava dikin, ji nûnerên wan meclîsên wan tê ava kirin. Ew meclis hemû pêdiviyên gel nîqaş dike, pirsgirêkê wan nîqaş dike. Di wê derê de riyên çareseriyê peyda dike. Wan riyên çareseriyê careke din da dikevin bi komûn şixwe ew kesên ku di nav de ne dîsa di nava komûnan de jî. Ez dixwazim yanî pirsek lêre bikim. Taybetî bêjin pêwendî komûnekan legal encûmen, legal meclis. Yani bo nimûne komûnê gundek
دەتوانێت بۆ خۆ ینی بڕیارێک لەسەر چارەنووسی گوند بدات بەبێ ئەوەی بۆ نمونە کۆمۆنی گۆندێکی دیکە یا مەجلس لە ناحیە یا قەزا یا بڵێن ئەو باژێر کە پێچەوانەی ئەو گوندە بڕیار بدات یعنی ئەو سربەخۆیی کۆمونەکان هەتا چڕادەیەەکە بێگومان ئەگەر هەنکەس ئەم بێژن لە گوندێکی دژین وەچا دەبێتە هەموو ژیانە خە بڕێوە برنێدە دو هەموو واران دەبی ئینسیاتیفی تو بیرادەیە خۆ خۆ بڕێوە دەبی تێ ڕێخستن بووینە خۆیان ئابۆری یا خۆسەرتێ ئەوا بکی تو ناچش جیکی دەستورێت وەرناگری کە ئەزێ دەستور هەیە ئەس کۆپەراتیفێکی ئاوا بکەم یان نا دەستور هەیە و ئەس vê ئەردێ خە بە ئەوەیەکی هەفپار بچینم و بە هەفپار ئەس بەرهەمێ خە کۆم بکەم یان نا تڤان تشتا ناکی ji ber ku ew di însiyatîfa te de ye jiyana te ye ew sehaya ku hemû te alaqadar dike tu dikare di nav wê de cih bigire û bibî xwediyê biryarê jî parastina wî gundî de tu dikare cih xwe bigirî tu dikare em bêjin rêxistinbûyînê çandî tu ava bikî tu zimanê xwe pêş bixî tu dibistanên xwe de perwerde bidî dibe ku perwerdeyeke sîstemeke bi giştî ya ji bo were avakirin lê di wir de wê çawa tu bixwaze xizmet ji gundê xwe derdora xwe gelê xwe ra bikî heta da wî pêşiya te vekiriye kes nikare bêje ku ha tu gerek îzin ji destûrê tu ji me bigirî tu nikarî bi vî awayî îradeya te kes nikare bişkîne پەیوەندی وان چاوایە یعنی بێژین پەیوەندی کۆمۆنی گۆندێک لەگەڵ گوندێکی دیکە دوایەوە لەگەڵ بێژین باژێر ئەو کوردینە و پەیوەندی ئەوان چۆن دێت ڕێخستن مثل جارنا پێنج گوند یەک و نێزیکێ هەفتوو یان ئەم بێژن چار گوند حتا ده گوند گۆری نێزیکبوونەوان و ئەم بێژن سیستەمەوان گۆری ئەم دبینن تێنە گەل هەفتوو û meclîsek xwe ava dikin yanî meclîsa komînan ava dikin ew çi dibe hemû ew gundên derdor di wê meclîsê de ji hevdo agahdar dibin eger mesela pêwîst bike di wê meclîsê de biryarên hevpar yên ji bo hemû gundan alaqedar dike têne girtin bo nimûne eger rêyek hemû gundan alaqedar dike ku ew gund bi awayekî komînî bi hevkariya şaredariya gel pêk were komîn di nav de ciyê xwe bigirin ew rêya ku diçe hemû gundan ya navendî hemûyan alaqedar dike ew hemû dikarin di nav wêna de ciyê xwe bigirin an em bêjin kar û xebatên aborî yên çandiniyê heye genimê xwe em bêjin kom bikin kooperatifekê ava bikin yan çandiniya xwe di bazareke din de bifroşin bikaribin wêna kom bikin organizasyona wê bikin avana hemû dikarin kar û barên hevpar di wê meclîsê de organize bikin di heman demê de perwerdeyên xwe niha komün taybetmendiyek wê heye eger tu nizane bê wateya vê komînê ev komîn ji bo çi tê ava kirin tu nikarî ew sîstema ku dixwazî tu birêve bibî ji bo wêna jî kar û xebatekî herî girîng yên di van komînan de jî tê birêve birin û heman demê de karê ramyariyê yê perwerdeyê ye her endamekî komînê wê çawa ku di nav de çi rola wî heye bizanibe yan ji rola wê heye bizanibe ew ê bikaribe ji tu cî hêvî neke lê em carna çawa dibînin ew nêrîna dewletparêz wê çaxa yek xwe ji nû ve ava nekiribe kesayeta xwe ji nû ve ava nekiribe li ser bingehê vê sîstemê ew nêrînên dewletparêz careke din xwe didin nîşandan di nava avakirina vê sîstema باش من ئێستا دەمێ ڕاست و پرسیارە بکەم یعنی بەگشتی سیستمی خۆبەڕێوەبەری دیموکراتیک لە بەرامبەر سیستمی دەوڵەتنەتەوە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و بێژینە ڕۆژاوای کوردستان لە هەندوری دەوڵەتێکی عەرەبی سیستمێکی بێژین تازە بە ژیانێکی تازە بە نەڕێنێکی تازە ئەو ئاستەنگی و کێشەیەک یعنی بەتایبەت لە بواری کولتوری
تووشی ئاواکردنی سیستم بەگشت ینی کۆمۆن و دوایە سیستمی خۆبەرەوەبەری دموکراتیک دەبێ ینی ئەو ئاستەنگیانە کە دێنە پێشە چین Di serêtayî de wê çaxa sîstemek te avakirin بەتایبەتی ببوورە pêşengtiyê dikin بەتایبەتی ببوورە ینی 100 ساڵە ینی سیستمی دەوڵەت نەتەوە ڕۆنیشتێ ینی بەڵێ 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 yani sistema dewlet parêz di bêguman de hemû qadên civakê de têgîştinek ava kiriye wekû bilê ne ev sîstem be jiyan birêve naçe gerek hin kes li ser vê civakê bin çi kiriye ev tim di civakê de wek berê kole û koledar hebûn vêga çi ye demekê tedî axa û pêgirtiyên wan hebûn pişta dewlet û dibêje tebaya wan yê ku dibin hukmê wan de hebûn hene wê çaxa ku tu dibêjî neteweke demokratîk wê demeyî ku vê sîstemê ava bikin kesayetên demokratîk jê re pêwîstin kesayet wê çaxa demokratîk nebe ew jiyana ku bi minaliya wa bi nêrîna serdest ya baviksalarî gewre bûye wê çaxa tê hemû qadê jiyanê de jiyaneke hevpar û yekgirt û wê çaxa jê tê xwestin çi dike dikare wê ferdiyeta xwe bide pêş bi fermanan birêvebirina mirovan bi zext bi zordarî birêvebirina mirovan bi tirs rêvebirina mirovan di dirêjeya dîrokê de gelek cara bûye şêwazê herî asayî yê desthilatdaran û ana jî li rojhilata navîn herî zêde li ber çavê me herî nêzik di sînorên rojava de çeteyên Daişê vî tiştî li ser gelan farz dikin li milekî din tu dibêje jiyaneke mîna keskesorê weke keskesorê ew hemû pêkhate bikaribin bi rengê xwe bijîn li milekî din rengekî ku dibêje reş ez ê li ser te bisepînim hûn hemû wekû ya min tu ferq û cudatiya we gerek dernekeve holê hûn dibin desthilatdariya min debin ez ê bêjim vî bikin ez ê bêjim vî bikin ez ê bêjim vî nekin ez ê bêjim vî nekin bi vî awayî hûnê wekû robata birêve biçin ama da alîkî din de sîstemeke pirrengî heye li kêleka wê dibêje na tu zulümkarî tu gelan diçewsînî tu hemû rengan ji holê radikî tu nedemokratîkî tu koledarî tu nêrîna baviksalarî ya ew nêrîn mirov nikare bêje ya baş û ya xerab ama nêrîna herî hovan e herî hovan e ya li beramberî mirovahiyê tu birêve dibî li beramberî wê na ez ê sîstemeke demokratîk birêve bibim wê çaxa ku ez ê vêna bi kê birêve bibim ez ê bi kesayetên azad vêna birêve bibim kesayet wê çaxa ku xwe ji wan qeyd û bendê xwe rizgar nekiribe ew ê dema ku têk heve tengaviyê şûna rêbazên demokratîk kesayet ew ê rê li şêwazên kevn bixe ev ji bo komînan endamên komînan yên di nav de jî derbasdar e yên meclîsan jî derbasdar e yên rêveberiyan jî ji bo wê guhertina sîstemê bi avakirina sîstemeke nû guhertina sîstemê jî pir pir giring e بله باشه او بۆ نمونە ینی تێگەیشتن لە ژیانی کۆمونال بۆخوا وەکتە ئانی زمانێنی لە بەرەوەی سیستمێکی نوێیە و تێگەیشتن و کەسایەتێکی نوێژ دەخوازێ بۆوی سیستم لێ بۆ نمونە لە گوندێک یعنی کەسێکی گوندی بێژین هەتا ئێستا بە 100 ساڵە بە پەروەردەیەکی دن هاتێتە پەروەردەکردن ئەو لێ ئەم لە ڕۆژاوا کوردستانیانی ئەو کە ئەم دەبینن گەل پڕ پێشوازی دەکەن ینی گەل بەگشتی ینی وەکو کۆلەکتیڤ لێ لە ئالی کەسایەتیەکی گوندی بۆ نمونە ئەو زەحمەتین چییە کە ئەو سیستم قبول بکە بۆ نمونە لە هەر ئالێ ینی ژیانە کۆمونال مەسەلاژن پڕ پرسیدن هەیە ئەو زەحمەتێن کە مرۆڤ لە گوندێکی ببینێت چنە بۆ کەسێکی گوندی
نها شینین گندان به دیتنا من پر ده زیادتر نزدیکی جواکا خوازاینه مگو سیستما جواکا دولت پارس و جواکا خوازای شینین گندا هری زیاده نزدیکی وینه درجه دیرو که حتی نهانده جخوا گل کارین خوا با اوه که قومنال برای برنه دوی دزانن لی اگر براستی وینا بکن با اوه که زانبونه که رخستن بوینه که به زانبون اگر وینا و گوهرینن وی اوه بکاربن سرکفتنه که جدی به دست بخن جبر جیانا وان ندوره حتی ویگا herkes dizane ku li gunda paleyî berê hemû gund diçûn her carekê erdê xwe paleyî bi hevdûre dikirin. Her carekê yê yekî dikirin. Ne wisa paleyî dikirin. Jiyanê herwezî yani. Belê. Em bêjin yek wê çaxa tekeve zor û zehmetiyê diçûn alîkariya hevdû dikirin. Dişînan de jî şahiyan de jî ew jiyana wan ya kolektif بس چیه دوایی کی تنگ یعنی جیانه که کو پر زیده بیشتر دناو ده هنری پیش بخن یعنی جی کارو خباتن لکولینی ین زمان پیش بخن چاندی پیش بخن ویجی ین آبوری رخستن بوینن آبوری وجاره ین کو بسازی بونه وانا پیش بخن بلکه او زانبون یعنی جی توانتی به دست نخستنه اگر ده آلیه رامیاری ده و فکری راستی قبول بکه شینی کی گندان و سیستم آواکرنه ده و زور زحمتی نکشینه کپیتالیزم هری کم کتیه گندان کپیتالیزم چیه کپیتالیزم فردیته کپیتالیزم ده بیشه کو دسپکی بری هر تشتی لشونا جواکه لخوا بپرسه هین گندان بلکی تایبەتمەندی که تو تجاری تایبەتمەندی تو دو سیستم کاپیتالیست وان جواکین کو قاشو شینین گندان پاشکتی دبینن تده نابینه د گندان ده ولاتین د گندان ده دجین دوان ده هیه یک وی چاها کو جیرانه وی برچی به دبینه کو نه برچی بجی آنم بجی نه فقیر بجی تو دبینه دکاره خوارنا خپرا پارو بکن یعنی دکاره ایواری خوارنا کو چکریل دری و بخا بچپرا پارو بکن او تایبەتمەندیین پارو کرن و هفگرتنه پر daha زیادتره د جواکن کو تایبەتمەندیش خوازایی تیده یکو هری کم کپیتالیزم چویه دکاره و سیستمی آوا بکن اف دگره سر پرورده و سیستمی دوی سیستم ده خوا کور کرنه. بله. باشه برز سنا لپنای کومونکان یعنی کومونی جنانی شیه. یعنی کومونی که با گند کومونی شیه با جنان. یعنی رول و میسیونی کومونی جنان چیه؟ بتایبتی لکی بیشین کومونکانی دیگه. بله بگمان تایبەتمەندیین جنان دیرو که ده چا بود دستپیکاوی ده دیساز و گرمور او جنا کو جیانا جواکا خوازایی را پیشنگتی دکر جیان در دورا و آوا بو او جنا کو د جواکه ده هری زیده دکاری بو جیانا که کولکتیف بره و ببه بیکو بچه و سینل سر بنگه برهمهینان جیان آوا بکه مخابن به دست بکرنا جواکن هیرارشیک ین کو زلام تده سردسته او پوزیسیون خواه یاد نوا جواکه ده وندا کر لی ترتم جیل برانبری وینا نرازی بونه کوی هبو هر چی قاسی هزای وره سرکت کرن جی جنیب آوه کی او تایبەتمەندی خود مشان او سیستم باوک سالاری سدی ست تو بیجه همو جنا قبول کرنا هر چی قاسی لسر وان کولتیک جیا جواکه همو بیشن جواکه پردا خرابتر لسر جنی هاتبا آوا کرن جی دیسا او تایبەتمەندیین د جنده و چاکو درب که و هوله دکاره جواکه همو بخوره بده مشانده
جبونا او دوان کومنان ده دسپیک دوی کوجن هزا خو ناس بکه او جی نزیک بونه که خسر دخوازه جن دوان کومنان ده دسری ده وره پیدوین خواب تثبیت بکه پیدوین جنان ین خسر جیم به گشتی جواکه هنگ دشمن هفدو لی هنگ جه پروژه جدانه دوی کوانا تثبیت بکه گوری وینا جه خواب رای خستن بکه اف کومن جبوه بکاره به لبرانبری نرینا سردست یا کو هر تشتو سیستم که بیشی کو من ناو لیکره و درباس نکه مونا نقاش تکنه و گوهرتنا ذهنیته دنوا دمیده سالک 2 سال 3 سال اول نویا وای تکوشینه که به بردوامی و سیستماتیک دخوازه جبوه ناشی جند وی کود سری ده خوناس بکه دیروکا خوناس بکه کسایت خوناس بکه خو پرورده بکه و رخصتن بوینه خوین خسر اوا بکه وناجی د نواج وکده بکاره به پیشنگتی بکه ایرو د روجاوا ده جن ج شوره شره پیشنگتی دکه جبکو بکاره به پیشنگتی که بنگهینجی بکه ده همو قادن جیانه ده او نوکهوی دنابرا جن و زلام ده کود دریجه دیرو که ده هاتی آوا کرن با آوا کرنا قومینین خواد وی کش هولی را بکن دوان قومینان ده اویجی کارو خباتین آبوریا خوشی پیش بخه یه هنرا خوشی پیش بخه چاندا خو پیش بخه دواره زمان ده و همو قادن سیاست ده بکار به هزا خو در بخه هولی و ارکو میسیون خواه د نواج وکه دیشی پک بینه باشه برسونه یعنی استا بون مناگرم گنده گله برچاو بگیرین لگنده که کمونه که کمونی گنده و لناو وی کمون جنو میر هیا لی کمونی کی دنه هیا یعنی لهمان گند کمونی جنایه او کردی نو کاریوانی بیجین چواده مشه یعنی اف جند کاری خود خسرن جند کاری خود خسرن ده همان دمیده تمثیل خود ناف کاری نگشتی دیشی دیگرین دوان کومنین خسر ده به دیوین خواه بکتینن و ده ناف چکاسی به حزب بند همان دمیده ده ناف کومنین گشتی دیشی نونرین وان هیو دوی داری دیشی جی خود دیگرین اف کاری که هفپار جدر وی کارن آواکرنا کومنین خسر نه واته کو جدر وی کومنین گشتی که دمینن هم دناو کومنین خدا کاردکن هم جدناو ین گشتی ده جبو وناشی دو قات سه قات جی جانا جین مر daha زیادتر کارو خبات edin meşandı جبو ونا تو ناکوکی او کوانینی یعنی تو دملکی ده بدوین خوین خسر دناو کومینین خوده تو پک بینه ده همان دمیده تو خبر خستن بکی برای خستن بوینه که به هزجی تو بشتاری کارو خباتن گشتی جی ببین بله هاوکات دزانی که یعنی بیشگل روجاوی کردستان یعنی روجاوی کردستان هلو مرجکی سیاسی هاتو گوره کانتونەکان دامەزران سیستمی خۆبەڕێوەبەری دیموکراتی و دواتر کۆمۆنەکان بەڵام بۆ نمونە لە باکووری کوردستانیش ئاواکردنی کۆمۆنەکان دەستی پێ کردووە لە هەندێک هەرێمی گەڤەر و جۆڵەمێرگ و ئەوان یعنی ئەوەی کە ئەگەر ئەم بەراورد بکەین مەسەن لە ڕۆژاوی کوردستان پەرگالێکی سیاسی هەیە ینی بێژین خۆپارێزنێکی بێژین عسکەریش هەیە و لەوێدایە کە کۆمۆنەکان دێنن بەڵام لە باکووری کوردستان ئەو نییە ینی بێژین لێ ئێستا کۆمۆن ینی دەستپێکردنی ئاواکردنی کۆمۆن ئێوە ئاواکردنی کۆمۆن لە باکووری کوردستان چۆن دەبین بتایبەتی لە هەڤەرێ لە دەبەری بێژین گەڤەر و جۆڵەمێرگ و وان و ئەوان هەیە ئەو ڕۆڵی وان کۆمۆنان لە باکووری کوردستان چوا دەبینن تها لە باکووری کوردستانê دەبێت و navlêkirinek tune be lê bi salana gelê Kurd bi giranî gelê Kurd di hemû warên jiyanê de xwe birêxistin kir. Mêzekin saziyên xwe çandî bigire, akademiyên xwe yên jinan bigire, yên ciwanan bigire, yekîtiyên xwe mamosteyan bigire. Ji hemû warî de
حتى یکتین یعنی بیشن سازین خوین سیاسی بگره تجاری ج دولت هیوی نکر و اف آوا کرن و خطه ده برخستن کر و گوت از دکارم لبرانبری سیستم دستلاتدار ببیم آلترناتیف جبوینا تو دکاری او دناوا سیستم که دولت پاریز دیه لی تو جیان خوا سیستم خوا اف مینا کوی باکوری کردستانی هیه یعنی تو چپمنیا ویا آزاد تبگری وانا هموجی نب منطقه کی بیانش بنرینه که دولتی هاتنا واکرن کومنجی دویده دناف ویده تو ایلا بیشه کو از من خواستری ناوله کریه اما دکاری من ناوله نکریه اما خواستریا دموکراتیک تو دکاری کو ده همو قادن جیانه ده بجی بنا پیک بینی ادوی چرچوه ده دنرخینم یعنی گلی کرد بساله خبره خستن دکه حتی کشین خواه گلک آلیان ده نبر دادگهین دولتی دناف خود چاره سر کرد به دادگهین گل اوایا چاره سر کرد خودیسا یعنی تدبینی کو و چقدر دولت مشکی یعنی شن بیشن پارتی که دستلاتدار مشکل دار دخه ارگانیزاسیون و چوایه لیوی چقدر کو تو گل تفکر که گل لدار دخه به چوایه مروف دبینه کو او چیه هر کس دناوره جی خود گره افجی جوه منطقه جوه نرینا کو گل دوی کو خواب رفه ببه افز بورم لروجلات کردستان جی بلکی آنا جبر دستلاتداریا رژیم ایرانی تفکر که گل یا ببر بچه و ساخویان نکه لی ام پر باش دزانن کو گل روجلات کردستان دا آلیه جانا خویه لگندان دشی هیچی گلک تایبەتمەندی خو دپارێزە و ئەو تایبەتمەندیên ژیana کۆمونال یا هەفپار یەکگرت و di rojhilatê gelê me rojhilatê Kurdistanê de jî pir xurt e. Ew digere ku tu bi rastî wê çaxa ku tenê taybetmendiyê xwe yê civaka xwezayî ya kurdewarî jî tu bikarî li beramberî wiyan sîstemên desthilatdar biparêzî jî tu karî wê cewhera xwe ya jiyana hevpar komûnal derbixe holê. Dibe ku li başûrê Kurdistanê مرۆڤ dibîne ku ji ber sîstema heyî ya hikûmeta herêm ew jî di encamê de sîstemeke desthilatdar e gelek gel çi bûye ferdiyet pir daha zêdetir pêşketiye. Tim ji sîstemê hêvîkirin heye, tim bira bidin me, bira me tê xinkar, bira me yani tiştekî wîya wayî ji ber ku hatine fêrkirin jî di encamê de dibêje ku ez dikarim debara te bikim. Lê dema ku tu bizîvirî biçî gundên herî ku ji hinekî ji wê sîstema desthilatdar dûr mane dikarin pir daha zêdetir belkî pêdiviyên xwe pêk bînin. Daha zêdetir çavê wan ne li hêzeke din yan jî bira desthilatdar werin me birêve bibin. Ji bo li Bakurê Kurdistanê jî tu hêvî nakî. Tu sîstema xwe xwe ava dikî. Tu bira ku li mezreyekê bî, bira tu li bajarekî gewre be jî, tu bira li taxekê be jî. Wê çaxa ew zihniyet bi te re hebe, hatibe ava kirin, tê wê jiyana ku jiyana di wê taxê de bikarî bî gorî sîstema xweseriya demokratîk rê ku pêk bikî. Baş İslam dizanin ki li Bakurê Kurdistan yani Hedef Partî Gelanî Demokratîk لە هەڵبژاردن ینی سەرکەوتنێکی گەورەی وەدەسێنا بەڵام هاوکات هەدەپ وەکو پارتی ینی وەکو میسیۆنی سیاسی لە پرۆگرامی هەدەبیش ینی زۆر بە ڤەکری باسی کۆمونالیزم دەکرێت پێشخستنی سیستمی کۆمونالیزم بەتایبەتێکی ئێستا هەدەپ ینی سەرکەوتنە لە ینی سەرکەوتنێکی مەزنیش بەدەستخستنان ئێوە جێبەجێکردنی کۆمونالیزم ینی بێژن ئەو سیاست کە وەکو سیاستێکی فەرمیە هەدەپەشە کۆمونالیزم چاوا پەیوەند دەدەن بە ئاواکردنی کومن و ئەو ژیانە کۆمونال لە باکووری کوردستان.
یا لا بێژین تورکیا دیارە بۆ بەس باکووری کوردستانی بۆ هەموو تورکیا بەێ ئەساس تevgera azadiyê di stratejiya xwe de li her çarparçeyê Kurdistanê jî dewletê naparêze. Yani armanca xwe ya avakirina dewletekê wî awayî hukm bike li ser gel wekû şêwazê kevin naxwaze dibêje ez ê li kîjan welatî bim ez ê bi wan gelên wê derê re ji bo demokratîkirina wan welatan jî ez ê tê bikoşim. Sûriyeke demokratîk û yekgirt û em bêjin Iraqeke demokratîk û yekgirt û lê ema di wê derê de Kurd jî jiyana xwe sîstema xwe hebin Sûriyê Rojhilat û em bêjin Tirkiyeyê jî. Li Tirkiye ana misyona gelê Kurd dema sîstema wê meyze dike sîstema heyî di encamê de berê jî wisa bû berê nêrîna ku hebû ya ew jî kujer bû gelek heta niha 29 serhildanên Kurdan di encama wê nêrîna dewlet parêz ya Tirkan yan Osmaniyan de hatin serkutkirin di qirkirinê de hatin derbazkirin. De encamê de jiya AKP ne cuda ye. AKP ana bi qilifekî dîdike hevkariya Daişê ye û ev di rewşa niha de pêşengtîkirina ji gelên Tirkiyê re xwediyê giringiyeke pir mezin e. Ji bo vêna HDP di bernameya xwe de rastî xalên demokratîk yê gelekî pêşketî danî holê. Di wê derê de ji dewletê hêvîkirin tune ye. Heta niha vê partiyê ve çawa ku ket hilbijartinê jî yek kuruş ji dewletê ji bo kar û xebatê hilbijartinê jî wernegirtiye. Tim dibêje ku ez ê bi hêza gel li pişta wê bû. We çawa ku sîstemekê de gel xwe di nav de be esas ew sîstem nahilweşe. Lê eger tu xwe ji gel cuda bikî bidî aliyekî û tu serdest û bindestan tu ava bikî ew gel de encamê de bawayekî din ew ê dîsa riya xwe bibîne. Wê çawa ku firsetê bîne wê zulmata wê serdestiyeta qebûl nake. Ji bo wê ana HDP bi wê nêrîna xwe ku dibe ez ê Tirkiyeke demokratîk ava bikim hemû bêşên civakê kê ev jî di hilbijartina de encama wê derket hemû ji ekolojîstan bigire heta derdorên ku muhafazakar derdorên ku ji xwe re dibên muhafazakar yan jî olgir gelek aliyan de deng wergirt ji ber ku tu kesekî li derveyê xwe nahêle navêje nava civakê parçe nake dibe yekîtî û çam bên jiyana komînal ew e. Di wê çawa ku li gundekî be li wê derê divê ku yekî çepgir hebe yekî oldar ku xwe ku oldar dike hebe yên vekirî jî hebin yên girtî jî hebin yên ku bêjin ez nêrîna min ez bêjim yekû feodalizmê jî ew dike. Vana jî we çawa ku cuda yan da aliyên olî de dibe ku Xristiyan jî hebe İslam jî hebe û Ezîdî jî hebe Asûrî Suryanî jî hebin. Di wî gundî de ji ber ku taybetmendiya civakên Kurdan her çarparçe Kurdistanê jî bi vî awayî ye. Pir ol û pir netew bi hevdûre dijîn. Wana nikarî bêje ku na hûn ê hemû di xeta min de biçin. Divê ku tu derfetê xwe îfadekirinê bidî. Ew li gund jî we demê te bêje ku jiyana komînal ez diparêzim di hemû kar û xebatên din de jî ji bo wê HDP di encama vê nêrîna xwe ya ji bo hemû gelan di hilbijartinan de jî serkeftinek bi vî awayî bi dest xist. Meseleyekî dike yanî layinekî dike jiyanê komunal ya bêjin awakirinî komûn pêkenanî komûn li Rojavayê Kurdistanê ye ke gund diparêzet yanî gund li cegê xwe emênetewe gund bi hev re kar dikin.
مثلا بۆ نمونە لە باشووری کوردستان گوند نەمان و گوند هاتن باژێر و باژێریش لە ڕاستیدا بۆ خۆ بوویەتە گوندێکی مەزن یعنی ئەو ئاواکردنی کۆمۆن لە پاراستنی گوندا ینی چاوا دەکارە ڕۆڵ بێنە بەتایبەتی ئەو پاراستنی بۆ نمونە ژعالی خۆزا ژعالی ژینگە ژعالی پڕ عالی دن ینی ئەو پێت وایە وەکو میناکێکەوەی کەم لە باشوور دەبینی نییە و ئێستا لە ڕۆژاوا ئەو کۆمۆن دەکارێتەوە ینی کۆمۆناڵ ژیانی کۆمۆناڵ و ئاواکردنی کۆمۆن چاوا دەکارێت گوند لە وێرانکردن پارێز ینی لە چۆڵکردن نوا ev dizanin tim di perwerdeyên me de di nêrînên me de gund yan jî gundî weça daha digotin hê jî nêrîneke ku sankî wek tiştekî ciyekî paşketî be bajar bûyîn tiştekî pir birqokî tiştekî pir serincirakeşar tiştekî ciyekî pir ku pêşketî ciyekî ku gerek mirov tim ber bi wê ve biçe dema ku tu di gunda debî cana hê jî dibêje ku li ku derê rûdinî mesela çaxa di nava civakê de hêj ew peywendiyên hevjîniyê wan têne kirin jî ve çadibê li ku rûdinî dibe li gund dibe yeke bajarî dibêje wala ez keça xwe nadim baja gundiyan ez nahêlim keça min li gunda rûnî ev çi ye esas ew aqlê mirovî ku hatiye fêrkirin biyanî bûye ji xwe biyanî bûye civaka ku herî xwezayî tê de mirovahî danê ew taybetmendiyên mirovatiyê tê de heye mixabin wê çar tê bajar ji xwe biyanî dibe hov dibe gelek aliyan de têkiliyên cîrantî namîne têkilî li ser esasên berjewendiyan pêş dikevin sar dibin mirov kêfxweşiya jiyanê ew kawanînê xerîze yani em bêjin daha zêdetir xerîze li pêşe şûna berhem hênanê ew daxwazên ku tim xerç bikim bira perê min hebin bira ereba min hebe bira mala min hebe bira ez ew xwezayê qirêj dike derdor jîngeh diçe mirovatî tê diçe na ez bira ez bim bira ez xuya bikim ev ez estî dawiya însanetiyê tîne ji bo wêna tu xweska mirov ya bikire bajaran yani ji ber wêna ça tu dibê jiyana komûnal de hewl didin di bajaran de ji wêna ava bikin ew taybetmendiyên xwezayî tu vegerînî wê derê vegerînî wê derê di milekî din de jî weça hem got xwezga tu mirov bikaribe bi vê sîstemê berê mirovan ji wê jiyana bajaran ya ku hewqasî mirov tê de wenda dibin kesayeta xwe wenda dikin nasnameya xwe ya însanetî wenda dikin tu bikaribî ber bi wê civaka xwezayî ve biçe wê civaka xwezayî erd tu bikaribî ku erd binêrin li vê Avrupa anan bêjin cana bajarên din jî tu bi meha jî belkî tu bimeşî tu biçî bê nigê te li erdê nakeve betone ziwa ye ew ziwabûn însana jî ziwa dike de aliyê hestî de jî însana ziwa dike parastin li bajaran parastina kesayetên xwe bi rastî pir zehmet e ew xwezayê tu li gunda pir daha zêdetir bi erd bi ked tu ji kedê qut nabî tu berhemê tînî ji bo wêna ew berhem tu girîngiya wê dizanê û pîroz e tu xizmetê ji mirovahiyê ji însana re dikî di wir de komûn pir girîng dibin yani tenê ne ji bo tu jiyana xwe bi rê ve bibî tu ew bibî ji bo wan nirxên mirovatiyê parastina wan jî tiştên însanî hestên însanî parastina wan jî pir girîng e di wir de te behsa jîngehê kir te jîngehê jî biparêzî mesela îro li Rojava di hin deman da kampanyayên darçandinê çêbû eger ez bawer dikim ev çeteyên hov desthilatdar bihêlin ku bi vê zihniyetê gelê Kurd bi gelên din re bijîn di nava 10 salan de ew ê Rojava
سەوز ببە ئەوە شین ببە چما نێڕینەکە ئەکۆلۆژیک هەیە پاراستنا ئەکۆلۆژی هەیە دەسەڵاتدار سیستەما ئەسات نەهشتیە تو داران بچینی دار çandin qedexe kiriye ji bo ku gotî tê genim biçînî telvederê nîsk biçînî telvederê nok biçînî nizanim li vir tu bacana û ew ka naçînî ew ê ji Îranê were tu ji vê derê tê li vir pembo biçînî her tişt jiyana gel qedexe kiriye tu nikarî malek xwe çê bikî nehiştî ku di wê derê de gel bi kok bibe parçe kiriye nizanim ji cî warê xwe kiriye kembera Ereba ve çaku bahs dike parçe kiriye dijminatî xistiye navbera gelan de ew çi dike bi vê sistemê dibêje ku ez ê hevpar bijîm ez ê ekolojik bijîm te ne ji dar ez biçînim ez ê sistema ez ê daran biçînim aboriyê de te nehişt ku ez berhemê xwe li ser erda xwe saziyên xwe ava bikim te got tim bira ji derve de were ku tu muhtacî محتاجی من بی نه از ویگا آوا بکم از خواب بکاربم دبارا خواب بکم به نرینه درکتی هولی بچوک بشی تو دبینه هن کارگه هاتنا آوا کرن با آوایی کی جنراتوره که جانه که محله که لگره که به هفدوره دکرن جیران لوی داری پروبلمه به هفدوره دکرن بوی آوایی او جيران ده حمو قادين تشتكي أبي بلاف بكن بديفيه كوي محله هي تدي قومن بديفيه وي جركة تثبيت كر قد كو بديفيه في هي يعني بيشن رأيك ورا تشكرن قناليزاسيون كي ورا تشكرن أو جرك وجند ورا باراستن قومن دنا فان حميان ده جبوه دكاره دجنجه جي ببارزه أبوريه جي پیش بخه د سیاست ده جی جبنگه ده داخوازن گل راگینه همو وانا بیشن جین کو daha جداتر بریارن همو جواکتینه گرتن yani بریارن هموی باشاری د مجلسا باشار ده تی گرتن بگینه وان دره بگینه شاردارین گل بگینه اکادمیان بگینه سازین زمانن کردی yani çi pêdiviyê wan hebe bi wan saziyan re jê hevpar bikare bi wênan derbas bike. Bele. Zor spas bo to birez sunatûn cê rojname wan. Zor spas bo beşdarît. Zor spas bo êweş. Bele bîneranî hêja lêre de geştîne kotayî bernamegehî azadiyê em careke li şarî Denderlê û li welatî Belcîka tomar kirabû heta bernameyekî dîkey gelî آزاد پێک دەگەینەوە شاد و سەربەرز بن بۆ ئازادی و لە ئازادیدا بژین ماڵتەناوە.